Nyampe cepiring. Heeh. Iya. Halo. Akhirnya naik bis. Mbak Anis anaknya ning Hermina, ning rumah sakit. Masuk jam 3 kemarin. Halo. Nah, mana aku ngebis. Ora. Hah? Bu. Halo. Ning ndi ki jeneng omah? Oh, sing rumah sakit sapa? Aku nyampe cepiring. Cucu ini rumah sakit. Tekan cepiring. Oh iya. Oh, akhirnya Mbak Anis gak jadi ke Pekalongan. Anaknya sing hamil masuk ning Hermina, rumah sakit. Aku ngebis lah. Halo. Sini omah iki. Iya, Mak. Nyampe cepiring ya. Foto Kang Mas tak kirimi fotone ya. Halo. Iya. Assalamualaikum. Salam. Iya.